Team Masakbayan. Maligaya po dati sa opisyal na YouTube channel ng Buka Radio Drama 2025. Makinig upang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para maabisuhan sa mga bagong update. Team Masakbayan. Ita papagayam, denggan ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas anapaulwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ayos! Nagbali kita, Peter. Nakatakaw ta iti cellphone. Nagninalakit di da ito, inuilakot ha. Ay katuwa na, addaman ng pagbingayan ta, addaman ng kwartata. Ayos! Santan ang mabisinan. At daigatang ta iti kananta. Ay, nabannog ta ati, maray nga imay dito'y kalapaw. Inton bigat. Ipanta da iti cellphone iti manggat-gatang iti taktakawan ta. Ta isunti makamu amang ilako. Basta ilako ta kan kwa na. Medyo barat dayjay. Uray basta da kwartata. Imbag lang igatang ta iti kananta. Ay katuwa na, day tate importante. Alangan mo tan. Maturog tan, Peter. Uray tanangan iti fishbowl iti paradaan ti jeep. Hoy, Peter. Agding kan. Agsapan. Agsapan. Rumwartan. Wen, ngam, mabisinak. Anya nga ti kananta. Mangantan tulangan iti tsindaan. Ala, rumor ta nga rudan. Time ta ila ko to'y cellphone at tinakaw ta. Oh, kasano nga'y Gino? Nalakutan ti cellphone. Kat naggudwa ta magtan iti naglakwan ta. Papananta nga ita. Hinta pa'y mga iti turo-turo Isina kon. Sige man nga rod. Takayat ko ti mangan iti inna po'y. Wan nga rod. Ala, hinta pa'y mangan. Naguray tan iti sipdutan ta dito'y Peter. Isupay akwartata. Katuwa na. Kasta ti ar-aramiden ta. Sa bagay, nalaing tamat ato maray. Oh my God. Mapantay iti dayja banda. Sige, No bilang adda masipdut ta. Agkita tantulangan iti kalapaw. Tay jay tangagbingay. sige. Kasta ti aramiden ta. Alam, agturong ta iti dayja banda. Tad ado ti tawi jay. Nalaklak ka makakita ta iti sipdutan ta. Awan ti nasipdut ta ita, Peter. Nagadun tumat ti pulis di tay. Agkaiwarada. Ay, huwag nga rod. Anya nga iti aramiden ta. Gawit ta ni Jay kalapaw ta. Sige. Nangantamot kit din itay Isuanap sugta pa'y. Inta nga roden. Paniwan tan tumanan ti umaintun bigat. Parang adda may remedyo ta akwarta. Agawit ta pa'y laong ije balay mi. Tainak mga lay tibadok. Aglayo naklangan ni Jay kalapaw. Sumarunukan tong langan. Sige nga rod. Sige nga rod. Muna ako ni Jay kalapaw ta. Sige. Kalpasan na makaalak itibadok. Umaya ka dagos. Ita kalamanan asumangpet, Peter. Sa dino manan tinapnapan ng aya. No sa dino laditan ti pang sapsapulakan ka. Sandak ngaminan asapulan, apong. Nagkunang ngamin asapulan dakpay laang. Imbes nga agadal ka. Ngamsaan mo, taday tagbulbulak bolter aramidam. Sige apong. Inak mga lay tibadok. Tarumwara kon. Apay, papanamanan. Basta sanda kon asapulan pa'y. Agawid ak tulat ta, apong. Apo, pang-aasim tagtalinaid kan dito'y balay. No di mo kaya't tag-eskwela. Tulungan naklaangan ngagmulay tinatang. Kanagtarakan iti baboy. Diyak kayat. Sige apong. Tainak mga lay tibadok. Tarumwara kon. Kunak no saan kan nga umay dito'y kalapaw ta, Peter. Umayak kaasi kamat. No awan kaduam dito eh. Wan gayam. Saan nakakadingi inung tan ni apong mo? Saan? Naanos ni apong ko? Ay, Gino. Sa dino ti ayan dagiti dadakkel mo? Tasipod nagamam mo ta. Saan ka nagawawid? Nagsinan dagiti dadakkel ko. Sigud nga agnadaadak iti balay datatang, kanti asawa na.
Ngam kanayon nakabugkawan di asawa na. Saan nakakay kayat? Siyak amin ti patudunan na iti trabaho. Di nakpaikan iti balon ko amapan iti pagadalan. Idinto tadag iti anak na. Ipay na amin akayat da. Anya? Iswa nagtalaw ako na. Kayat konti ag may maysa. Sige, kaduan ka nga rod. Kaasi kamat. Ala, maturog ta nga rodan. Peter! Ha? Peter! Nilula si Mang. Kasano ang nakasurot dito eh. Sinurot kay tinalimod, Peter Apaw. Kat dito'y gayam tinagturungam. Apong, Anya ka di da ito'y pagturturugan niyaw. kalaw pa umida ito'y ka ni Gino, apong. Da kami adwa tinangaramid. Saan kami amabasa dito'y no agtudo? Tanaposkol ti panaw ngayon bubong mi. Sino day takadwam, Peter? Ni Gino, apong. Kadkaduak dito'y. Tanagtalaw ijay balay da tatang na. Mala, umay kayo. Sumurot kayo kanyak ije balay. Saan anasaya at adito iti pagnaagdan niyaw. Tama nga nuad at akas, amapasamak kada kayo dito Apong. Ginaw, sumurot ka kada kami kin ni Peter. Ala, intayaw. Nasaya at tadakariing kayaon. Ala, mangan kayaon. Itlog kan natang dayta si datayaw. Pasensya kayaon taday talaang ti adda. Alan, Gino, mangantan. Sige. Ala, mangan tayaw na po. Adamot tansya nga inuman tayaw. Agtya kayaw. Alan, Gino, mangantan. Kastag ayam tibiyag mo, Gino, apo. Kaasi kamot. Ngam saan anasaya at tinaramid mo. Tadi ka nagpakada iti amam. Amangan dosap-sapulan na kan. Saan nakasapulan day jay, apong? Ay, ala. Ti kayat ko ita, Gino. Agnaid kan dito'y balay may. No ita, ta saan kayo pa'y laang agad-adal kin ni Peter. Tulungan daklaangan iti trabaho. Agmula tayo itinatang. Kan tulungan da, kadag ititarakan ko ababaw. Tawan sa bali amairanaw, no di da tayo matlang. Wana pong? Nasaya at ngarod no kasta. Kat pangaasiyaw, tasaan kayon nga agsublipay itinaramid yo akalapaw. Tama nga no adadakas amapasamak kada kayo ijay. Nang runa katubing kayo pay. Nalawag ka day, Ginaw. Peter. Wana pong? Apong. Nasaya at tadumdungag kayo. Pagsayaatan nyo, tibagbagak, apaw. Iswadungag kayo. Kastoy tinal daw nga aramidon ni Apong. Agsibog ka dagitiin mula na anatang. Adamat hus apag nanti danom. Mayat, tapno nalaklaka ti agsibog. Gino, anya ka diti kayat mo apagbalinan no dumakal ka. Dakpaya mo, Peter. No siya ka. Kayat ko ti agbalin na maestro. Maestro? Wana, mayat day ta. Ngamjak kayat ti agadal. Sa anak ngamin analaing. Kanayon na siro ti skor ko. Anya? Saan ka la siguro ngagdengdengag iti teacher mo? Jak mat mauawatan ti sursuro ti teacher. Alakit din. Yalis tan ti pagsibog, Peter. Tapno masibugan ta amin na mula. Sige, Gino. Ala, agmerienda tayo pa'y. Kamuti analinta kan hot cake ti merienda tayo. At damat gatas nga inuman tayo. Ala, Gino, agmerienda ta. When, Peter? Sige, sagagay sa tayo iti tasa na ikakon iti gatas. Masapol nga ibusan nyo ti gatas. Iti kasta, saan asayang? Agyaman na kapong Tawaray siya kat may ranranod. Awan anyaman na apaw. Mala, agmerienda tayo.
Tama nga no nabisinan kayo ang nagsibaw. Dito'y tapay paraangan, Gino. Agtugtugaw tapay dito'y. Awan San abali takunamat ni Apong nga ginanatapay. Sige. Amom, Gino. Nasaysaya at gayam. No ididamo ta tinagamam mo. Kat dito'y tanbalay mi anagnaad. Tawan mat gayam parikot kan ni Apong. Nakababain, Peter. Awan ti rumbang apagbainam. Imbag ka pa'y. At damang ipatpatagkan ka. Ni apong mo. Kat si Kangay. Ayan ni nanang mo. At dan sa balya pamilyana. Agpadadakin ni tatang ko. Nga daanin sa balya pamilya. No kasta. Dito'y kan nga agnaad, Gino. Naragsakak. No adda ka akad kadwak. Gino, apo. Nangagkaw ti pa nagsarsarita yukin ni Peter itay. Apong, Nga agpada nga addaan pamilya ti inakan amam. pudno day tapong. Isuasaan ako na napatag kadakwada. At dan mas napatpatag itibiyag da. Apay, di mo ka di kaya ti agnaid kadakwada. Saan na po? Kay kayat kulangan ti agmay maysa. Mas naragragsakak. Ay, kaasi kamot, apo. Ala, apo. Agyan kan dito'y balay mikin ni Peter. Day talang tanarigat ti adda pa nagbiag mi iti apo. Agtitinulong tayo iti trabaho. Apong, Lumabaling. Kayat kong agnaid kan dito'y balay. Tapno saan ano sa tinulad itaan ti maturturong mau. Tama nga no dada kasama pasamakan ka. agyaman na kapong. Sige, dituyak na ruden balay yung agnaed. Ket agyaman na kunay apong. Ibilang kan kas pamilya, Gino. Agyaman na apong. Hoy, Danilo, adamang sapsapul kan ka dita paraangan. Jack pinastrak. Asino? May sabakat. Jack amo no nagapgapuan na. Amangan no agpalpalama. Jack amam mo. Kan kadurman ko akasarita. Apay, di mo dinamag no anya ti kasapulan na. Dinamag ko nga rod kat kunana akayat nakakano akasarita. Apay kano? Jack amo Ingka kasarita. Agur oray dita paraangan. Sige. Oy, di mo paspastro ka na. Amangan no ada sakit na ama kaakar. Hello, Peter. Asino day takaduam? Ni Gino. Gino, iso ni Lily. Karo ba mi? Nga medyo adayo ti balayda. Hello, Gino. Hello? Agad adal ka, Gino? Anya ti grade mo? Saan ka agad adal? Nagsarding akon. Agpada kami, Lily. Nagsardang kami nga agadal. Apay ngay. Jak mayulo ti agadal. Awan mat ganas kong agadal. Ngam siyak, agad adala. Ngamin, kayat ko tagbalin a nurse. Agyamanak tanadanon ka dito'y balayo, Danilo. Dinamag ko kindi Gino, no sa dino ti pagnanaudahan ti amana. Ket dito itimbagana. Ni Gino? Wan, adda itay ti balay ko ni Gino. Ne, kunak man no adda iti balay ti inana. Imayak, ta ipakaamukan ka nga adda kanyak ni Gino. Ay, nakababain no kasta, nana. Ipagarup ko no adda iti balay ti inana. Tagayam. Ay, mawatak latan no apay. Piman mo ti anak ko. Bayan nyo ko man. Total, awan mo ti madingar aramidan na. At dayay apok agayim na. Kat naragsak ti apok iti kaadda ni Gino ijay balay. Isuabayan nyo latan ni Gino nga agnaud ijay balay. Nana, Nasaysaya atan nga agnaud ijay balay. Ngam ti sa dinuladitan ti maturturong na. ala sige nana. Agyaman na kada kayo. Inalukoy ko, ako yung ganak dito'y balayo. Ngam di na kayat.
Saan ka no anaragsak dito'y balayaw? Iso amas kay kayat nan ti agwaywayas. Day tatirason no apay apinagnaed ko ijay balay. Kat makitak mo't anaragsak. Ngamin, adda ni Peter nga apo agayam na. Sige nana. Da kayo pa'y lang arot ti makaamukin ko na. Ket padasek to amapan kasarita. Barang kayat na ti agsubli dito'y balay. Sana mabalin, pagawid ang matlaan ni Gino diti balay. Iti kasta, adda tagaluto, tagainaw kanda doma pa ay. Ha? Naglalaingan dayjay abakat, taisokit din ti mairanod ka ni Gino? Saan na nga rod akayat ti umay dito yan? No kasapulan akabilam, tapno agawid, aramidam. Natangkan na talaga ti ulo di anak mo. Nasingpat ni Gino. Nagagatpay. Nanakam. Apay nga ro da pimanaw diti balay. Sadot kit di dayjay nga anak mo. Awan manaknakam na. Nas ka na disiplinaam. Tano saan? Siyak ti mapan mangkabil kan kwa na. Marwam. Bayam lang no di na kaya ti agawid. Naragsak ka no iti pamilya nga ayan na ita. Awan nga rod maibaon ko diti balay. Kan nasaysayat no adda ni Gino diti balay. Tapno adda agaw awir ka dagiti anak ta. Adda agluto, aglabang, kan mangpakan ka dagiti ubing. Adda kamot amang awir ka dagiti ubing ah. Day talaka din cellphone tin into naram iti inaldaw. Basta pagawidam ni Gino diti balay. Tapno adda pagbalinan ta babawnan. Agtungpal nga ta ni Danilo ken ni Mila nga asawa na. Mapagsubli na nga ta ni Gino iti balay da. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo ita alawas ana paulwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, inalukoy ni apong simang ni Gino. Tapno makipagnaadlaan ng daytoy iti balayda iti apuna. Imanugot mat ni Gino. Gapo iti dayta, maragsakan ni Peter. Dinamag ni apong simang kan ni Gino. No sa Dino ti address ti amana. Imbagamat to'y ubing. Iswa sinapul na tinasaong address. Nasa to'y bakat kan ni Danilo. Nga iti balayda ti pagnanaada ni Gino. Kimanunong nga rod ni Danilo iti nasao ti bakat. Ngam saan nga umanugot ni Mila nga asawa na. No di kat binilin na ni Danilo, apag subliin na ni Gino iti balayda. Ita papagayam, denggan tituloy iti serye tayo ita alawas ana paulwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Sadot kit di dayjay nga anak mo. Awan manaknakam na. Nas ka na disiplinaam, marwam. Bayam lang no di na kaya ti agawid. Awan nga rod maibaon ko diti balay. Kan nasaysayat no adda ni Gino diti balay. Tapno adda gaw awir ka dagiti anak ta. Adda kamot amang awir kadakwada ah. Basta pagawidam ni Gino diti balay. Tapno adda pagbalinan ta babawnan. Anya? Agtungpal ka kanya. Tano saan? Makaarami dak iti di mo magustuhan. Hello, Gino, Peter. Aday niyo ko alibro. Agbasa tayo. Anya day tali bro? Awan asam ko nga basa? Uray siyak. Awan asam ko ngagbasa. Padasan nyo laang abasaan. Napintas dagiti istorya iti dagiti alibro. O sige, buludin mi nga rod day tali bro. Tapadasan mi abasaan. Napintas dagiti istorya iti dagiti alibro. Sigurado ang magustuhan nyo. Sige, padasan mi abasaan. Barang makaayayo ti istoryana. Ipasigurado kata kayo. Napintas dagiti istorya dito alibro. Ado ti adal ang maagsaw. Nakaumay ka mat, Danilaw. Adda ka di ipagamkin ni Ginaw. Wala na. Kaya't ko kumamakasarita ni Gino. Sa Dino ka dita ayan na. Napanday jay umakin ni Peter nga apo. Kaya't da ka no timangan itinaling takamutay. Isuan na panda nagkalay. Kaya't ko kumakasarita. Sige, urayam labiitan. Amangan no addadan intun madamdama. Apay ka di amas kay kayat mo ti agnad dito nga medyo balay. Kayat ni Antim Milang agsubli kay Jay. Iso nga agawid kan. Diyak kayat ti agawid di Jay. Saan kumanatang kan ti ulom?
Agawid tan. Nauyong ti asawam tatang. Kanayon nakakabilan. Nang runan do jak na aramid adagos ti kayat ng aramidak. Kat apay ngamin adi mo aramidan adagos. Nagadumat ti aramidak. Sa damanin sa bali nga ipaaramid na. Saan mo amakit-kita ti aramidan na kanyak? Gaputamapan ka matagtrabaho, tatang. Anya, numangan kami ti aldaw. Dandan iti nakikan iti sidaag. Iso mapanaklangan agugot iti kalunay. Kandad dumapay abulbulong. Tayo iso ti gisak asidaag. Ngam agungat manen. Anya, sa anak anaragsak ije balayo, tatang. Uray ije balay dananang kanti pamilyana. Sa anak matlaang anaragsak. Nauyong matlaang ti asawa ni nanang. Kanayon nakakabilan. Gino, iso nga ingkadang ko asana ko nga agawid ije balayo. Kan ije balay dananang. Kayat kunti agwaywayas. Uray agtakawaklatan. Basta sa anak nga agbisin. Ha? Kasta ti aramidak, tatang. Ngamno ita. Sa anak ko nga agtakaw pay. Ngamin. Sa anak mo't nga agbisin dito'y balay daapong simang. Ala. Agawid tan ije balay. Siya kung ti makamukan ka. Diyak kaya ti sumurot, tatang. Ngam agungat ni Antim Amila. Kas di mo't akanayon ti asawam, tatang. Ungat nga ungat. Agkabil pay. Naragragsakak dito'y balay daapong simang, tatang. Imbilang dakon na pamilya. Iswa dituya kun nga agnaed. Pasensya ka, no saan akayat ni Gino ti sumurot kan ka, Danilo. Ngam ala, bay amon, ngamin, mas naragragsak ni Gino dito'y. Awan ti mangkabkabil kan kwa na dito'y. Kwa. Awan ngamin mangawir kadagiti adding na. Saan na pagrebengan ti agawir iti kakapsat na? Nang runa kat awan matrabaho ti asawam. Ti rumbang kat adda ko man ni Gino iti pagadalan. Di namot nga rod kaya ti agadal, nana. Kayat na, ngam kanayon kano apaglanganan ti asawam. Iso nababatigrado na, tawan lakat aglangan. Ha? Danilo, bayamon nga agnaed dito'y balay ni Gino. Total, naragsak daadwa iti apo. Agtintinulong da iti trabaho da. Kwa, nana. Aging ga akabaala kan mairimidyo. Pagadalak idadwa iti apo. Ha? Wan, Danilo. Kat no saan mo akaya ti tumulong para iti anak mo? Awan anyaman na. Kabailak apagadalan ita. Kat no jakton kabailan, mangkita ak iti mabalin at tumulong kadakwada. Ala? Anyang arod no kasta ti kayat na. Ala, nana. No mas naragsak ni Gino dito eh. Sige. Agyan nga rod dito eh. Kat agyaman ak. Tadda kayo anak ipagnaadan na. Wan, Danilo. Bayan yun nga agnaad dito ni Gino. Tainton sumaruno apa nagsasarak. Agen roldan, taagadalda. Ayan ni Gino, apay adi mo kadwa? Imbagak mo't adi ka agaw-awid dito'y balay no di mo kadwa ti anak mo? Saan ta napilitan nga agnaad dito'y balay? Saan ang mabalin? Nagado at trabaho dito'y balay. Asino ti katulong at dito'y? Basta bay amon ni Gino. Di mo namnamaan nga agsublipay dito'y. Nagado nga rod at trabaho dito'y balay. Siyakla amin ang trabaho? Amin-amin, trabaho? Aganos ka. Pag subliyam da ya Gino dito'y balay. Tano saan? Inakuludan ay yawid. Among ka dino apay adinang kayat agnaad dito'y. Gapo iti ugalim. Anya? Nakakaasigayam ti pampamayam ken kuana. Naartikit di day nga anak mo. Di na kaya ti agtrabaho. Sadot. No sadot. Apay nga rod akayat mo pailaang nga agsubli ni Gino dito'y balay. Tapno adda nga rod agaw awir. Saanin? Nakakaasilaan ni Gino iti pampamayam ken kuana. Anya? Kanayon mo gayam akabilan. Nauyong ka ken kuana.
awanan ka iti asin. Kitaan nyo jay langit oh. Nagado ti bituan. Wanya rod. Nagmayat aboy-boyaan. Sana mabilang dagiti bituan. Apay, mabilang mo ayang amin dagiti bituan sa dilangit. Isungarod ako nakasaan na mabilang. Ala, Lili. Umunag kan di tabalayo. Tagawit kami matan. Rabiin. O sige. Inton bigat. Kalpasan ti klasek. Mapanak to iti balayo ha. Kaya't ko ti makis istorya kada kayo. May papan iti nabasa yung nga istorya iti libro nga impabulod ko. O sige. Sumrag kan dita balayo. Agawit kamin kini Peter. Gino, awan ka di iti panunot mo ti agtakaw. Akas iti sigod nga ramid ta. Saanen? Kanayon natabagbagaan ni Apong Simang. Isungag tong palta. Una. No agtakaw ta. Ket matiliw data dagiti pulis. Sigurado may balod ta. Saan ta maibalod? Taubing tapay. Dakayaten ti agtakaw, Peter. Total, saan tamot mabisbisinan? Ken kababain kini Lili. Numamuan na agtatakaw tagayam. Ha? Uy! Crush na ni Lili. Sumarudin ka man, Peter. Crush mo ni Lili yan niya. Uy! Di ka man mong sutil, Peter. Ala, darsan takid din ti magna. Amangan no agdandanagan ni Apong Simang. Nasaya at tanakariin kayo na Apo. Kalpasan ti arbusar, adda pa panantayaw. Sa dino, apong. Ijay tindaan. Intay gumatang iti abasto tayaw. Kan gumatang tayo iti baro akami si tayaw. Ha? Wen, tanay. Pasig nagdadaan dagiti kami si tayo. Iso nga igatangan kayo iti baraw. Ket inton maminsan, pantalon mo at kan sweater. Nangag mo, Gino? Uray saanan kanyak, Apong Simang. Isu pa paggastusan nyo. Saan man, Gino? Igatangan na kamot ni Apong. Awan mo't pangusarak iti kabarbaro a t-shirt, Apong. Uray pay, idulin mo, Apo. Taaddan to aramatam inton pa nagsasara. Ha? Ha? Agadal kami, Apong? Wen, Peter, nasken nga agadal kayo. Da kayo umatlaang ti mairano iti uti na. Apong? Saan kayo nga gud iti imbaga? Nasaysaya at matlaang numakalpas kayo iti panagadalyo. No itatadda kayo pailaang iti elementarya. Sige, mapagadal kayo pay. Inton adda kayon iti high school, nasken at umulong kayo amangked. Tapno adda maurnong tayo para iti kasapulan nyo. Gino, anya ti makunam? Wen, Apong Simang. Umanugutak iti kunayo. Agadal kami kini Peter. Nasaya at launay no kasta, Gino. Ala, Gino, Peter, magkita kayo iti magustuhan nyo a t-shirt. Daytoy asul kanyak, Apong. Dito yan o, dito. Katsi ka, Gino. Anya ka dagita ti magustuhan. Dayta asulmot lang, Apong. Tap nagpada kami kini Peter. Mala, makaamu kayo man lang. Agyaman na Kapong ha. Gino? Ha? Anya ti aramidam dito'y pagtagilakwan iti lupot. Asino dagita kakadwam? Dagiti mangipatpatag kanyak, nanang. Ha? Ay ko si kagayam ti ina ni Gino. Mabalin ka din agsarita tabi no saan ka ang agap-apura. Mapantayaw iti pagmimeriendaan. Taijay tayong agsasarita. Siya ti makaambaw iti gastos. Sige, nana. Kastagayam tinapasama kini Gino, nana. Impagarap ko lang kit din. No nasaya at ti kasasaad na iti poder ti amana. Adda ita iti poder ko ni Gino.
Tadi na kayat ti agawid ijay balay ti amana. Gino anak, anyan tinagbambanagam gayam iti puder ti amam. Ura ije balay yumat nana. Nakakasyak mat lang ije. Gaputa ka na yun nakakabilin ti asawam. Nagmala sa katao. Tasandak akay kayat dagiti asawa yu kinitatang. Saan ka nagsarita iti kasta, Gino apaw? Sa nabalay, tada kami amang ipatpatagkan ka. Agyamanak iti kinaimbagyo iti anak ko, nana. Awan pagdanagam ken ni Gino, asong. Tanasaya at ti kasasaad na ijay. Sorry, Gino anak. Sorry. Okay lang nanang. Sandak kapag danagan. Tadak lang ije balay daapong simang. Itad ko kan ka ti address may ason. Kat umay mo sa rungkaran ti anak mo. No adan tuwayam. Wanan. Aramidak dayta. Oh, anya. Sigurado kayaon itinagatang tayo at isya diyaw. Wana pong, nagpintas. Mayat, apong. Magustuhan mi ka ni Gino. Nalangarudan. Intayon makitsinda, tagawid tayaw. Ay, nabando ka kapo. Katagyaman akta nakasangpot tayaw. Da kamin kini Peter ti makamo amang isimpa kadagiti ginatgatang tayo apong. Agina na kayo, pay, apong. Da kamin ti agluto. Ha? Apay, amom ti agluto, Gino? Saan? Nga magdamag ta kini apong No anya ti isuro na. Di iso ti aramidan ta. Ay, dagito'y nga uping. Ala, isuro kayo nga aglutaw. Wana pong. Isuro kayo inton madamdama. Agina na tayo pa ay. Tauray da kayo. Amo ka na banog kayo mag. Oh, makita yaw. Kabalan nyo gayam ti agluto. Nalaka kayo ang maisuraw. Wana pong. Isuro da kami kini Peter iti nagduduma aluto ti sidaan. Sige, isuro kayo. Apay nga interesado kang agsursurong agluto, Gino. Kaya't ko nga rin ti makasursuro. Idi ka ububi nga. May saak ako iti may saan nalatak a restaurant. Iso nga ado ti amo kaluto. Sige apong. Suruan na kami kini Peter. Amo ko, Gino. Anya ti among Peter. Siguro, intun dumakkel ka. Negosyo ti pagasmam. Ha? Siguro, mangbangon kanto iti restaurant mo niya. Anya? Nagsaya at no kasta, Gino apo. Ala, ikagumaan niya o tagsursuraw. Tapno agbalin kayon to nga expert iti panaglutaw. Tanya ti ambuyaw. Ang mga numaadaan kayon to iti nalatak a restaurant. Inton dumakkel kayaw. Wana pong. Sige, apong. Kaya't kumati agsursuro. Anya, ti agur-uray a masakbayan da Gino ken Peter. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sukunan kuman ni Danilo ni Gino, ngam saan akayat ti ubing ti sumurot ken kuana. Iti may sangal daw, napanda apong simang ijay ili. Tapno igatangan na dagiti ubing iti t-shirt da. Nagsabat ti dalan da Gino ken ti inana. Kat napanda nagsasarita iti maysa a pagmeryendaan. Nagyamyaman ni Ason. Gapo iti kinaimbag da apong simang iti anak na. Nakasangpeten dagiti aga apo ijay balayda. Kat insuro na dagiti apo na iti panagluto. Itagagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Idi ka ubing
Maysa at ako iti maysa nalatak a restaurant. Isu nga ado ti ammo kaluto. Sige, Apong. Isuro na kami kini Peter. Amokon, Gino. Anya ti ammom? Siguro, intun dumakkel ka. Negosyo ti pagasmam. Ha? Siguro, mangbangon kanto iti restaurant mo niya. Anya? Nagsaya at no kasta. Gino apaw. Ala, ikagumaan niya o tagsursuro. Tapno agbalin kayon to nga expert iti panaglutaw. Tanya ti ambuyaw. Ang mga numaadaan kayon to iti nalatak a restaurant. Inton dumakkel kayaw. Wana, Apong. Sige, Apong. Kaya't kumot ti agsursuro. Mala apaw. Simple pala ang aluto ti isurok kada kayaw. Ngam ipasigurado anaimas. Ay, anyamot tanti kastoy Danilo. Nagbabawi at asimurot ka. Di nakmadgaya maipaayan iti nasaya at panagbiag. Nuar arigan, Milan, dakkel ti sweldo. Kat it-ited kumatkan ka. Ngam apay amaawanan tayo latan. Kas makita man, igat-gatang ko kadag iti masapsapol dito'y balay. Naasam ka iti alahas. Awan lakat alahas ti pangip-ipanam iti kwarta. Natural. At nga rod agpautang, o di umutang iti alahas ko. At least, ipautang di alahera kanya. 3 gigs ko. Naibaglangan ta saan tayo nga agab-abang iti balay. Tabalay ko lakit nga rod iti pagnanaadan tayo. Ay basta, di naklapdan iti pagasmak. Tano saan? Isinakan. Anya? Iso ano kayat mo asaan ka panawan? Di nakpakibiyangan iti kayat ko nga ramidan. Nagbidota ka talaga. Dakkel abiddot ko. Ti, anya ti nagbiddotam? Awan, lipato mong timbagak. Nagbiddot ka kadi, na siya insukat mo iti losya nga asawam? Pwes, mabalin mo tagsublikan ko na. Kat siya, sumurot ako iti Amerikano at ex-make ko. Imayak tasarungkaran ka, Gino anak. Nanang, Kapitpitak ta pantalon mo naggapuak ije garden. Nagdalos kami ije kini Peter. Tapnusan nga karutan ti garden ni Apong Simang. Anak, kabaalam ka diti trabaho iti garden. Saan kami mat nga agaw awit iti nadagsan? Ije kabaalan mi lang ter aramidan mi. Naragsak ka dito'y balay danana si Mang. Wan nanang, Ay, anak, di kay agdanag kanyak nanang. Saan akong ngagtaktakaw. Ngamin, adda akong dito'y balay da Apong Simang. Saan ak ngagbisin dito'y. anak. Katagyaman nak tas sinarungkaran nak. Sorry, Gino anak. Nagbalinak amaang. Tinutupak ni James idiin sukat nak ni tatang mo itinapintas ang babae. Gapo iti daita. Nabaybayan kamatan. Kat tinakas may. Saan akayat ni James ang makipagnaid ka kada kami? Sa nabalin nanang, taddan dito'y apag naidak. Daapong si Mangken Peter itantim ako na pamilyak. Isuda ti nakariknak iti pamatag ti may sa pamilya. Gino, anak. No payadak dito'y. Pakaragsakak no may daksarungkaran nanang. Uwan, anak. Kanayon ka sa rungkaran dito Ikarik, anak ko. Ay, uwan gayam. Alam day tayo. Anya tilinawon da ito'y a paper bag nanang. At dabasit na idulin ko a kwarta. Iso na lagip kayong igatangan kini Peter iti brief kan t-shirt yu. Ha? Agyaman ak nanang. Kat di kagdanag anak ko. Tadan tumanin gatangak intun sumaruno nga umayak. Pantalon to ti gatangak a para kada kayo kini Peter. No kasta, inggatangan nakmat ni nanang mo, Gino. Brief kan t-shirt. Wan Peter, agpadalatan ti kulor ti t-shirt. Ngam ti brief, nagduma. Ay, sayang. Diyak nakapagyaman ka ni nanang mo. Sa nabali tao may tumanen.
Naanos matgayam ni nanang mo, Gino? Wen, awan parikot kininanang ko. Ngam di asawa na tinauyong. Hala, saan na bale? Tadi na kan madangran. Tasaan ka matin nga agnanaad kadakwada? Wen Peter, kanjak kayatan ti agpakita iti ayanda. Dito ikan balay nga agnaad, Gino. Saan na kumaapang panawan? Nalidayak, no pumanaw ka. Imbagak aya pumanawak. Sana ka pumanaw, Peter. Ngamin, kaasimat niya apong simang. Awan katulungan na kadagiti mula na. Awan sa balya makatulong ken kwa na. No di data. Oo niya, kumusta di pa nagbasa yung iti libro nga impabulot ko kada kayo? Sa anak pa'y anak kabasa? Ni Gino pa'y laang tinagbasa? Di mo mat ngamin kaya tagbasa, Peter. Kunakmat ngamin nga ipigsam ti agbasa. Tapno denggak laangan. Sadot ka talaga agbasa, Peter. Ha? Ngam sige, kastanto ti aramida kenton maminsan. Anya nga iti binasam, Gino? May papan iti ubi nga nagbaligi iti biyag. Binasam dayjay nga istorya? Diyak nabasa dayjay Sige man nga rod. Istorya ang kada kami ka ni Peter. Nakurapay lang ti pamilya dayjay nga ubing. Ngam adda arapap na iti biyag. Awan kwarta dagiti dadakkel na apagadal na. Ngam sana nagsarday anang remedyo iti aramatan na nga agadal. Ni, nagnakamat dayta nga ubing? Anya ti inarami day tanga ubing. Uray nagkaradap iti rigat. San lata nagsarday nga agadal. Aging ka naglabas ti tawan. Nakagraduar iti kolehyo. Kat naadaan iti kabukbukudan na negosyo. Oh, talaga? Naadaan iti nalatak a restaurant iti syudad. Kat bimak ng unay. Talaga? Kat saan mo't nagsarday at tumulong kadagiti kasapulan iti tulong na. Tasigun kan kwa na. Saan na anaragpat tinam ay tibiyag. Naawan dagiti man nangaasi at tawa timulong kan kwa na. Uy, nagpintasan nga istorya dayta nabasam, Gino. Kaslakas tamot ti pagbalinanta, Gino. Agbalintaan na latak a negosyante. Nasayaat no kasta. O sige, iraman takmat. Inton dumakkel tayo, mangbangon tayo iti restaurant. Kat agbalinto ang nalata. Una, Sapay ko mangarot ta mapasamak dayta. Gino, Peter, iso nga ita, aga dalak ana imbag. Kan oray da kayo. Aginrol kayon to inton sumaron na pa nagsasara. Lili, aginroll kami to ka ni Gino. Anya, di nakikan iti kwarta? Kasanon nagiti masapsapol tayo diti balay? Manipod ita. Saan kan nga ikan iti kwarta? Siya kung ti makaamo nga agi budget para dito'y balay. Anya? No kaya't mo ti maadaan iti kwarta. Agtrabaho ka. Ngamin, talaga adyak kayat nga itadkan ka ti sweldo. Taas sino ti pangtadam, aber? Diyay lo siya nga asawam? O sige, agsina talangan. Kat subliam ti lo siya nga asawam. Total, di nakmat maipaayan itinanam ay apanagbiag? O sige, agsina tangarudan. Pumanaw akon, kat makamukan kadagiti anak ta. Anya? Ay, awan mo't gayam sirbin. Agsinatan! No kasta, pimanawon ni Mila, baro? Wan, Nana Maria. Isuumat lagayam ang nagdakkel a maleta tay iguyguyod na. Wan nga rod, Nana. Kat kasanon dagiti dua nga anak yo. Sapay agtawundan sa iti talo, kantua. Wan, Nana. Ngam iti ipapanaw ni Mila. Kasla adda puris, anabagot iti barukong ko. Ha? Ngam kay kayat ko na pimanaw. Gapo ta dumakdak lati utang ko, gapo ken kwa na. Kasla nga rod bak na nga. Kasta tinapaliiw ko kankwana. Agasam, kompleto iti alahas. Nagado ti alahas na. Wan nga rod, Nana. Kat kasano nga rodan dagiti anak yo, no ingka agtrabaho. Agsapsapulak nga rod iti mga iwan kadakwada. Tatangdanak latan, Nana. Ala, siya kon ti mga iwan kadakwada.
Iti kasta, makatrabaho ka. Ha? Ay, agyaman no kasta, Nana Maria. Di ka agdanag. Tangdanan ka. Itay pa'y anak katakdirak dito'y amang palpaliiw di tabalay ni Danilo. Ngam apay akas laawan tao. Ason, si kakadida ita. Ha? Nana Maria? Oh, anya ti aramidam ditoy. Kwa. Awan nana. 5 basaklaan. Umay ka dita balay ko, Ason. Taag sarita ta. Kan agmerienda ta pa ay. Sige nana. Katagyaman na. Bala, agkapiita pa'y. Adalinutok a pansit. Agyaman na, nana. Wan gayam. Apay nga adda ka ditoy. Sarong karam ka din ni Danilo. Saan, nana? 5 basaklaan. At dalanapan ko kinasarita dito'y. Kat, kumusta kayo iti asawam ita? Kinapudno na. Sa anak anaragsak, nana. Naladawon ti amin, idinaamiris ko abidot, tinaramid ko. Anya? Ngamawanan mabalin ko. Gaputan na addaan kami iti duwang anak kini James. Ngam apay ako nam asaan ka anaragsak iti denana. Gaputadyak magustuhan ti ugali na. Nauyong kanyak. Inaldaw nga agsubang kami. Kabilan nakpayan. Good. Ibantay mo latangarot ti bagim kankwana. Day tangarod ti gapuna, anapan ko kinasarita ni Helen, nana. Taawan asawa kin anak na. Ken makilablabada laang. Kinasarita, barang kayat na nga awiran dagiti duwang anak ko. Tapno makapagtrabaho ak. Kayat kun apanawan mi ni James. Itulok nga ta ni James apanawan niyo. Mariknak nga dan sa bali a babae iti biyag na. Iso adinan ititod kanyak ti sweldo na. Ken isumatan ti aggatang kadagiti masapsapol mi ijay balay. Kasta ka de. Tidakas na. Kabilan nakpayan. Nala. Agpanuunot ka na imbag no anya ti ikadeng mo, Azon. No siya kamay sa, ay panawa mo. Nang runa tadangran na ka mo. No kasta, nagsarita kayo kini Ason, Nana Maria? Wan, Danilo. Kat mangkita iti mabalin na apagabangan ditoy. Ngamin, ni Helen ti mangaywan ka dagiti anak na adwa. Ta sinaan nan ti asawa na. Anya? Adda ka no nakasaga na apagtrabahuan nan. Iti maysa akalatakan apaggatangan ka dagiti pagpapintas. Kasta ka di, Nana? Di kay pailag sinubyan ka ni Ason. Anya? Katawan mo't dakas na. Tada kayo mo't talaga ti akasawa. Nagkanlaysa kayo. Day talahang. Taadaan kayo iti sagdudo ang anak. Ay, ngam no para kanyak. Saan aparikot day ta? Tinapatag, ag kinaawatan kayo manen ken ni Ason. Mayak, Don Herman. Gaputa amok ama nagtulong kayo. Apay, manang simang. Anya tulong ti may pay ko. Saan na para kanyak, Don Herman? Dudikat para kadagiti ubing nga addaan arapa. Ngam saan da kabailan agastusan ti panagadalda. Sino dagita nga ubing, manang simang? Ni Peter nga apo, ken ni Gino agayim na. Ipagarup ko no kabailak ida pagadalan, nang runa kadada pailaang iti elementarya. Ngam sa anak asigurado no kabailak, Don Herman, tamariknak anak kapsuta kon. Awan parikot iti dayta, manang simang. Sige, siya kung timakaam mo kadagita nga ubing. Agyaman akunay, Don Herman. Oh, kasano? Gino, Peter, ag-enroll kayo? O madan hindi enrollment? Lili, ag-enroll kami ka ni Gino. Kasta nga agpaiso, Lili? O sige, intay to nga rod agpa-enroll. Sige, kasta ti aramidan tayo.
Nasaya at mat no adda ka? Tanda mang isuro iti rumbang aramidan minton enrollment. Imayak anak, takayat ka asukunan. Agawid ka ni Jebalay. Gaputaawanan ni Mila ijay. Pimanawan, nagsina kamin. Ha? Kaya't kung agsubli ka Jebalay. Tatang, agawid tan anak. Awanan timang dangran kan ka Jebalay. Ken, pagadalin ka. Kaya't kung ituloy mo ti agiskwela. Tatang, wanya, Gino anak. Sumurot ka kadi kanyak. Ipakada ka kininana si man. Taagawid tan. Sumurot nga ta ni Gino iti amana. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, saanan nga inted ni Danilo ken ni Mila ti sweldona, ket dayta ti rason, no apay asaan ang nagpangadwa ni Mila api manaw. Adi naman la pinanunot, dagiti anak da. Iti sabali abangir, kayat ni ason asinaan ni James akadendenana, gapo takapkabilin na daytoy. Iti may sang aldaw, napansino ko ni Danilo ni Gino, tapno agnaeden daytoy ije balayda. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Imayak anak, takayat ka asukunan. Agawid ka ni Jebalay. Gaputaawanan ni Mila ijay. Pimanawan, nagsina kamin. Ha? Kaya't kung agsubli ka ni Jebalay. Tatang, agawid tan anak. Awanan timang dangran kan kay Jebalay. Kan pagadalin ka. Kaya't kung ituloy mo ti agiskwela. Tatang, wanya, Gino anak. Sumurot ka kadi kanyag. Ipakada ka kininana si man, tagawid tan. Kwa tatang, panggap mi kini Peter ti aginrol into no may alawas. Nasayat day ta. Ngam ijay kan balay ngagnaet. Lading itak tatang, jak mapanawan da apong simangkan Peter. No kasta, di mo kaya ti agawid. Saan tatang? Kaasimot ni apong simang. Awan kadwada kini Peter. Anak. Saanak nga agsubli di balay tatang. Ngam umayak tulat ta sumarungkar. Lading itak no kasta ti pangadan ni Gino, Danilo. Imbagat nga awanan ni Mila, gapot api manawan. Gam kaskas di adi na kaya ti sumurot. Saan na kayo kano ang mapanawan kini Peter? Ala, saan tayo apilitan ni Gino asumurot kan ka? No talaga di na kayat. Kan saan na balik, barok? Tanaragsak iti panagnaud na dito'y balay may. Agkin naawatan dakin ni Peter. Nana. Ngam nawaya kalata amang sarungkar kan kuana. Sika ti amana, kat kasapulan na lata tinasaya at apam magbagam kan kuana. Sige nana. Jakon pilitan ni Gino asumurot kanyak. Wen baraw. Sana bale. Umayak tulat tamang tad iti kwarta para kan kuana. Ala, adakan ka dayta. Nasaya at mat nga raw, no di mo malipatan ti pagrabpangam kan kuana. Iti kasta, saan nga agsakit tinakam na kan ka. Naka-enroll kayo, nalpasan. Naka-enroll tan, Gino. Wen Peter, agpada ta grade 6. Ala, aglayon kayon ton nga gawid. Tain nakbiit makijenda. Sumurot kami kini Peter apong. Tapno adamang bagkat iti gatangan nyo. Inaklagumatang iti asin kan mantika. Mala, agawid kayon taon wan.
Di kayag bulbulak baul. Wana pong. Oo niya. Gino, Peter, naka-enroll kayon? Wen, nalpasan. Oray siya, nalpasan. Kinuyog nak ni nanang ko itay. Ngam imo nan, tamapan makityanda. Intayo nga rodan. Aglayon tayo ijibalay mi. Taagluto ni nanang ko iti kankanin kan pansit. Ngamin, kasangay na. Kasta ka di? Ala, intayo nga rodan Taing kami makipangan ka ni Gino. Amangan no kababain mat, Lily. Kasangay ni nanang ko. Iso asaan kayo nga agbain. Asino nga ro timangan itilutwan na no saan tayo amapan. Intayo nga rodan Alang nga rod, intayon. Tayo tumulong agluto. Oh, aday ta. Mangan tayon akong simang. Peter, Gino. Ay na, kababain mo at Lili Apo. Napandak pa'y laang inawis. Idinto taadala nga rudan dito'y da-Peter kan Gino nga Apo. Naragragsak na da kayo, apong. Ala, intay mangala iti kanan tayon. Alang arudan, intayaw. Apong, amoyo ka diya, timulong kami kini Peter ang nagluto. Taga-slice kami iti karne, apong. Kasta, tinagagat. Ala, intay nga rod manganan. Ason? Si kakadiday tangag paisong? Ha? Uwan, siya, Danilo. Sa dino ti papanam? Makarak iti pagnaadan dita si Dag ni Helen. At daabangak dita abasit abalay. Apag iso kada kami nga agiina. Anya? Sige Danilo, innakon. At dalanapan ko ginatang ijay talipapa. Sige. Itulod kan, aging gay pagnanaadan nyo. Kaya't ko ang makita ti pagnanaadan nyo. Anya? Saan ka kuman nga kadkad? Ala, intan. Dahito'y gayam ti pagnanaadan nyo. Wen, nagbasit abalay. Ngam okay dahito yan kada kami nga agiina. Sige, masayat nga rin nung kasta. Awan gayam, kumustan ti asawam? Apay apinanawan nyo? Di na mo apinanawan mi. Nangibati ang klatan iti surat para kan ko na. Imbagak iti surat nga agsina kami laangan. Kat siya kunti makamo kadagiti anak mi. Ason? No kastoy man tinagbanagan ti biyak ko. Basol ko matla. Gaputa nagdarasutusak. Ket naadda anak iti duang anak. No pay kas na. Saan ko apagbabawian ti kinaadda dadyoan kan Jake nga anak ko. Naragsakak. Gaputa dimtanda iti biyak ko. Wen, ason. Padakkalam idaan na sayaan. Mabalin ka di nga balintang agpagayam, ason? Ha? Naamiris kon. Basol ko ti amin. No apay akastoy tinapasamak iti pamilyata. Insukat ka kinimila. Ngam awan na sayat ng imbunga na. Nadaan kami mat iti duhang anak. Kat ay aywanan ida ni Nana Maria. Juan, nakitak idan. May isa ka babae kan may samat a lalaki. Kaskan ka. Saan ko mat apagbabaw yan adimtang da itibiyag ko? Awan basol na. Kat awan sa bali asi babasol no di siya. Danilo. Ason, pinampanunot ko da ito yan idi pailahan. Ngam amok anarigat ang mapasamak. Anya dayta. Numabalin. Agsublikan kanyak. Buklan ta ti pamilyata. Kat amok nga agsublinto ni Gino kadata. Numaamuan na nagsinublianta. Danilo. Nupay kasta. Amok analigat. Gaputa amok. Ngaging gaita. Kat di nakpaila napakawan. Agpadata saan anasayang at inaramid na. Kat kas itinakunan. Narigat ang mapasamak ng agsinublanta. Nupay kasta. Saan ta amakad nganday ta?
No ipalubos ti Apo, mapasamak dayta, Danilo. Husto ka, Ason. Kat no ita, ala, agtinulong talaangan para kadagiti anak ta. Dua dagiti anak mo, dua mo't kanyak. Kat awan sa baling agtinulong, no di datamat laang. Danilo, Awan sa bali a panunutan ta ita, no di ti pagimbagan dagiti ubing. Wen Danilo, nasaya at mata saan nakakagura ni Ason. Kad nasaya at launay tiinkad ng yaw. Nga agbinulig kayo laangan adwa para kadagiti anak yo. No apay napasamak ti kastoy, nana. No apay nagbasolak namin. No saan ako nagbasol. Saan kumamat ang nagtalaw ni Gino. Makonsensya kiti napasamak kan kwa na. Agkatang-katang, nagtakaw ka no pa yan. Tapno lang aday gatang na itikanan na. Ngam na sila tati Diyos, Danilo. Takas iti kunam. Ada nasarakan na asabali a pamilya anang ipatagkan kwa na. Uway na, Nana Maria. Day tati pagyamanak unay. Kat ala, agsingsingpot kayon kan ni Ason. Kat ipamaysayo ti imatang yo kadagiti ubing. Nana, Liklikan nyo kuman ti makirelasyon iti sabali. Ta sigurado, parikot tumanan ti ibunga na. Adaak, Danilo. Agsubliak gayan kan ka. anya? Agsubliakan ka. Gaputadyak kaya tayo nakadin na kalalaki. Siyak mo't gayam ti mangpakpakan kan ko, ana? Saan mo't asyak ti pakanin na? Saan ka na maawat dito'y balay, Mila? Sipod pimanaw ka dito'y balay ko. Inkadeng ko aditan ti paggibusan ti amin kadata. Kang runaan, saan ka na ayatan? Danilo. Perhuisyo ka itibiyag ko. Inlumlumnak iti utang. Gapo iti kinarupat kwartam. Nagbabawi ak anakidem nakin ka. Danilo, baliwan ta ti mangrugi. Kasanon, dagiti anak ko. Awan na saya ta pagbanagan dagiti ubing. No sikat ti mga iwan kadakwada. Saan mo tupay ang maasikaso idaan na imbag? Idi adda ka dito'y balay. No di mo pa'y ida mapakan ana imbag? Taday talag cellphone ti aramida. Danilo. Saan da ka kasapulan, Mila? Kan may sa, awan pa nang ipatag mo kadagiti anak mo. Taawan sa bali ang napatagkan ka, no di tibagim laeng. Ala, pumanaw kan. Kat saan kan ngagsubsubli dito'y balay ko? Pangasim, Danilo. Pagsublian na kuma dito'y balay mo. Aywanak na kiti anak ko. Sana nanaskan. Tikit di aramidam. Ingkag sapul iti panggadam. Tapno adda pangalam iti paggastos mo iti bagim. Saan kan ngagsubli kanyak? Tadi pa'y iso apakpakanak. Nagsakit ka matan nga agsasao, Danilo. Gapo taday tatipod na. Sipod nagdan nata. Pasig a paggastusan ti amom. Awan mat nga rod magatang mo nga alikaman dito'y balay. Danilo. Ala, pumanaw kan. Tas saan kan amaaklon dito'y balay ko? Wano? Nagsinubyan kayon itilo siya nga asawam. No nagsinubyan kami man, awanan ti pakasak ng pay. Awanan bibiyang mo. Iso ti asawak, saan kat asika. Daytoy gayam ti pagnanaudam. Lo siyang a babae. Apay, anya ti kasapulan, Mila. Nadamag ko nga adda ka ditoy. Isa nga umay kakasarita, may papan ka ni Danilo. Anya ti may papankan ko na. Napimpintasag nga may ka. Kat imposible amas pilyan na ka nga may siyak. Gapukan ka. Nadadaal ti pamilya mi. Nakakaasi ni Gino nga anak ko iti inararamid mo ken kwa na. Awanan ka iti bain. Kat sika, nagbalin ka kadi ana saya at nga ina kan kwa na.
Katsika, nagbalin ka kadi anasaya at nga inakan kwa na. Saan ko nga anak ni Gino? Apay ko nga ipatag ko. Sa bagay, anak mo nitong pay amis mo, ket di mo maipatang. Pumanaw ka dito eh. Tapno sublian nak ni Danilo. Asino ka kung maamang papanaw kanyak dito eh. Sika ti pumanaw, gaputa saan ka ataga dito eh. Nasarakan na kalaang ni Danilo iti maysa a pag-iinuman. Ngam inayat nak ni Danilo. Naragsak kanya. Ngamin, saan ang akaskan ka alusyang? Ngam saan na kan nga ay ayaten ita. Dakkel ti panagbabawi na, gapot at tinutupan na ti sulisog mo. Iso ang mabalin ka di? Umadayukan dito'y alukan. Ngamin, saan ang makisinublan ken ka ni Danilo? Saan na kan nga ay ayaten? Sige. Katapno adda pa kalaglagi pam kanyak. Daytoy. Dayta atong pa ti pakalaglagi pam kanyak. Losyang a babae. Di ka agbalin anak arit. Tangawan baul mo kanyak mina. Kabaulak nga igos-sugos day tarupam di tadaga. O anya, kumarit ka? Agbayad ka kanyak. Awan tinaskan abayadakan ka. Sikatiin mo na at timong pa. Binalas ka laang. Awanan ka itibain. Pumanaw kan. Taamangan noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Wan, Mila. Siya ti bangay aywan kadagiti dua nga anak yo ka ni Danilo. Tangtangdanan nak ni Danilo. Alak dagiti anak ko, nana. O sige, isagana yun dagiti gamit da, ta ipanaw ko ida ditoy. No ipanaw mo ida, sa dino ti pangipanam kadakwada. Kanawan samot kabkabagyam dito'y alukar. Kung saan nga ipalubos ni Danilo nga ipanaw mo dagiti ubing. Binilin nak iti husto, adyak itadkan ka dagiti ubing, no bilang taumay mo ipanaw ida. Adakar ba nga ka dagiti anak ko? Kastoy ti maibagak, Mila. Dinasaya at nga ramidam, agsapol ka iti panggadam. Agurnong ka, tapno inton adda kawatwadam. Mabalinan asika ti pangital ka ni Danilo kadagiti anak yo. Tano ita, kaasi dalaan. Ngamin, awan mat masnop a pagturungan yo. Oh. Iso anasaysayaat no ilintag mo pa iti biyag mo. Nagado ti ginatgatang mo nga alahas mo, saan ka di? Kat kwarta amin ni Danilo, timbay bayad mo dita. Ha? Apay kumadag iti alahas ko, nana? Ilakom dagita tapagpuunam iti negosyo. Manglukat ka iti basit nga istor mo. Wano pagtagilakwam. Tapno adda pagswelduam. Tano kastam laeng, awan tinasaya at apagbanagam. Wano saan? Mangsapol ka iti nasaysaya at apanggadam. Asaan nga iti club? Iti kasta, agbalbaliw ka, Mila. No napatagkan ka dagiti anak mo, agbalbaliw kan, kat agurnong ka ijibang ko, iti para kadakwada. Wen, Gino anak, nagsublin ni nanang mo, akadwa na dagiti dua nga anak na. Ngamsan nga iji balay ti ayanda. Agnanaed da iti asideg da Helen. Tani Helen ti mga awer kadagiti anak na, numapa nagtrabaho. Kastagayam, tatang. Mabalin mo asarungkaran ni nanang mo, kan dagiti kakabsat mo, anak. Wan, tatang. Sige, sarungkarak dagiti kakabsat ko. Nasayat, anak. Gino, saan ka napilitan nga agsubli di balay? Ngamti kayat ko, sarungkaram dagiti kakabsat mo. Tapno makapulapul da kamat. Wan, tatang. Taamok, anak.
naragsak ka dito'y ayan mo. Tatang, kat awan makunak iti dayta. Kat kalikagumak, ada kayo kadana na si Mangken Peter, kat agmay-may sa tayon, kas pamilya. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ti masakbayan. Ti napalabas, nagsaba ti dalan da ason kan Danilo. Nasaya at ti panagsarita da, kat agtinulong dalaengen, para kadagiti anak da. Kayat matnimila ti agsubli kan ni Danilo. Ngam saanen nga inawat ni Danilo. Binagbagaan mat ni Nana Maria ni Mila. Nga urnusan na ti biyag na. Tabarang itulok ni Danilo. Nga iso ti pagnaedan dagiti anak da. Kabayatan na. Sinarungkaran ni Danilo ni Gino. Impakaam muna ang nagkita da iti inana. Ita papagayam. Denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mabalin mo asarungkaran ni nanang mo, ken dagiti kakapsat mo, anak. Wan tatang, sige, sarungkarak dagiti kakabsat ko. Nasaya at anak. Gino, saan ka apilitan nga agsubli di balay? Ganti kayat ko, sarungkaran dagiti kakapsat mo, tapno makapulhapul da kaman. Wan tatang, Taamok anak, naragsak ka dito'y ayan mo. tatang, Kat awan makunak iti dayta. Kat kalikagumak, ada kayo kadana na si Mangken Peter, kat agmay-may sa tayon, kas pamilya. tatang, Gino anak, pakawanan na kumaha. Siyak ti puon amin ti panagrigrigat mo. Nagbali na kamaag. Diyak man lapin ang panunot. Iso apakawanan na kumaha anak. wan tatang, napakawan kayon. Agyaman anak. Kaitala, agyan kalata dito'y balay danana si Mang. Taamok ka naragsak ka dito'y. Di importante, may sa tayon a pamilya. Ala, Danilo baraw. Mangan ka itinalingta ka mo tay ken saba. Nasamit na kita. Ken uminom ka iti tsaa. Agyaman anak, nana si Mang. Pagyaman ako na takanayon mo asarungkaran ni Gino. Makapasaya at kankwa na dayta. Wanana, kayat kong agbalin tayon amay may sa pamilya. Gapot ada kayo itan ti pamilya ni Gino. Wan, kasta ti kayat ko. Ti agmay-may sa tayoon a pamilya. Ipagpagapo tayo kin ni Gino. Nasayatan ti linangan mi itakin ni Ason. Ti ina ni Gino. Ket ore kastoy tinapasama kiti biyag mi. Ikarigatan mi lata nga isakad ti pamilya mi. Wana, kasta tinasayaan. Ala, urnosen nyo ti pamilya yo. Tapno agbalin anaragsak. Wanana, kasta ti aramidan mi. Agsingsingpet kayon nga agasawa. Taday ti kasapulan. Tapno agbalin anaragsak ti pamilya yo. Masidag kanyak ni Apong Yosimang. Tanagkid daw iti tulong ko. Amoyo ka din o apay? apay, senyor. Senyor, gapo tay patpatag na kayo. Ti kayat na maadaan kayo iti nasayaat a masakbayan. Kat babaanday ta iti ingkay panagadal. Senyor, Kat sige, tulungan kayo. Siya kung ti mangipaay iti kasapulan yung agadal. Basta lakid di kanayon anangato ti graduyo.
Wan, senyor. Ikarigatan mi kini Peter. Ana nga to akanayon ti grades mi. Aramiden mi ti amin akabalan mi, senyor. Katagyaman kami kada kayo. Tas sidadaan kayo at tumulong kada kami, senyor. Wen, managtulong hak. Kan saan la asya ti tumulong ka na kayo. Ado dagiti gagayam ko ababatnang. Da kami amin ti tumulong ka na kayo. Pagyamanan mi unay dayta, senyor. Nagsayaat kayon, senyor. Gapo tanasaya at ti Diyos kanyak. Iswada kayo, agbalin kayo matanasayaat. Nasingpet, nagagat, ken managtulong. Iti kasta, supapakan na kayo ti Diyos, iti ad-ado a bendisyon. Ay, nagadumot day tagin at gatang yaw, apaw. Gimatgatang kami ti masapsapol mi di pagadalan, apong simang. Nangtad ni Senyor Herman iti kwartami. Igatang mi kano iti masapsapol mi, apong. Ay, nagsayaatan, apaw. Kinumpleto min dagiti gamit mi apang school, apong. Gimatang kami matan iti sagdudwa kami a pantalon. Ken jacket. Ken gimatang kami matan iti sapatos mi. Dakkel pa'y tinatda kwartami, apong. Kat ireserba mi para iti school uniform. Ay na, kitain nyo man nga agpaiso, apaw. Nanakam kayo mo't gayam. Kitala, iduli nyo dagiti kwartayaw. Tapno addan to aramatin nyo no kasapulan nyo. Wan, apong. Una pong. Apong, nagsaya at gayam ni Don Herman. Adon, titinultulungan na akas kada kayo, apo. Iso asay saya atin nyo ti panagadalyo. Tainton agbaligi kayon tao. Nasken aso papaakan nyo mo't ti kinaimbag na kada kayo. Una pong. Wan, apong. Uy, nagtataor kayo ah. Wow, kabarbaro dagiti gamit yung ah. Una. Uray sika. Kabarbarumat dagiti gamit mo. Agpapado tayo grade 6. Agkakaadalan tayo pay. May satisfaction tayo. Di nasayaat. Tadda pagkupkupyaan mi iti answer. Mga nalalain kayo pay nga may tisyak. Sige akikinopya tayo. Hoy, da kayo ah. Saan ang mabalinti kasta? Agong ti teacher tayo. Alain tayo ni ti classroom tayo. Taidiso tayo dagiti bag tayo. Tamadamdama pay. Time man. Ag-flag ceremony tayon. Intayo nga rodan. Oh, atoy. Ingatanga kong dagiti anak mo iti gatas da. Ni, apay ngay, naggastos ka pay. Awanan yaman na. Dakkel ti sweldo ko arigan. Day talaang, tanagadungaminan ti deductions ko. Gapo day ta kinimila. Kwarta la ti kanayon nga ibagana kanyak. Kat, syakmet. Awan la kat aglonak. Wenno sa dino la ditan ti pagututangak. Tapno adda maited ko kankwana. Danilo, Ngamsa na balen. Makabayad ak tumatlain. Kat bayam lata tulungan ka. Nga oray basit labanag. agyaman na, Danilo. Kat, kumusta matan ti trabahom? Kumusta ti panakilangan dagiti katrabahom kan ka? Awan mo't parikot iti trabaho. Kan ayos magtisweldo. Nasayat no kasta. Tunggal agsweldo mangilasinak iti idolin ko iti bangko. Para kadagiti uping. Karamanin ni Gino. Sige. Kasta ti aramidan ta. Agtrabaho ta nasayaat para kadagiti anak ta. Agtinulong talat ta. Wan Danilo, kat agyaman nakta nagbalbaliw kan. Wen, nagbalbaliw akon. Awan sa bali apang panunutek ita. No di dagiti ubing. Agtinulong ta para kadakwada. Agyaman na, tainuray dak diti dalan ah. Tapna kukuyog tayo manin amapan iji pagadalan. Una. Di mi kayat nga agmay-may saka. Isu akanayon tayo nga agkukuyog. Ala, intayon.
Uwan gayam, naaramid yun dagiti assignment tayo? Una, nagtinulong kami kan ni Gino anang aramid. Kat si Kalili, nalpas mo ka din? Uwan nalpas kon. Sapay kumata correct. Oreda kami. Sapay ko mata korek ti inaramid mi. Ala, intayo nga roden. Tapno saan tayo amaladaw? Kablaawan da kayo iti panaggraduaryo iti kolehyo. Gino anak, Peter Barok. Agyaman kami, tatang. Agyaman kami, Uncle. Kamaudyanan na. Naggraduar kayo matlaangan. Nakalpas kayon iti panagadalyo. Wen, Auntie Ason. Iso nga agselebrar tayo ita. Da kamin kiniason ti makamo iti blowout tiyo ita. Agyaman kami, tatang. Nanang. Agyaman kami, Auntie. Uncle. Kasla kaano lang na idiuping kayo pa'y. Peter, Gino, ngumita, babaro kayon, Gino, apo. Nakalpas kayon, iti panagadalyaw. Wana pong. Kat awan sa bali apagyamanak, no di da kayo. Impatigdak. Apo, Nakasaysayaat kayo kanyak, apong. No di ka po kada kayo, sa anak ko maanakalpas iti panagadal ko. nakalpas ka. Gapumot lang, iti kinagagat mo nga agadal, apo. Wen gaya mapong. Panggap ko asarungkaran ni Don Herman. Kaya't ko tagyaman ken kwa na. Wan, apo. Rumbang lang ngayon kay agyaman kan kwa na. Ita, tanalpas kayo iti panagadalyo. Naskidmet, nagtrabaho kayon. Wen senyor, Wen, Senyor. Amangan no adda plano yo, amang lukat iti negosyo. Ibagayo laeng, tasya akong timakamo. ha? Senyor? Dagiti amin at tinultulunga ka. Si Maya at tibiyagda. Kat kasta kayo kumamat. Nulaket, takayat yo ti ang negosyo. Ibagayo laeng kanyak. Wen senyor, idi pa'y laubing kami kini Peter. Akayat mi timang lukat iti restaurant. Kat apag iso dayta iti inadal mi. Naggraduar kami kini Peter iti Hotel and Restaurant Management. Wen, Senyor. Dagiti daduma. Kayat dati agabrod. Tapno kanu dardaras ti panagasensoda. Namda kami. Saan? Manglukat kami iti restaurant, senyor. Sige, awan parikot iti dayta. Kabayata na si Bibiyaga ka. Si Dada anak latta at umulong ka dagiti agkasapulan iti tulong ko. Agyaman kami unay, senyor. Agyaman kami, Senyor. Sapay la kuma, to matidog pa'y ti biyagyo, senyor. Iti kasta, adu pa'y ti matulungan nyo. Sapay kumata kasta. Katda kayo. Ito nasaliwan-wanton ti biyagyo. Diyo kumaliwayan ti tumulong iti agkasapulan iti tulong yo. Takasta tinasaya at atao. Maragsakan ti Diyos kada kayo. Kat ad-adda abindisyonan na kayo. Wen, senyor. Wen, Senyor. Wow, nagsaya atan. Kat agyaman ha, tanalagipdak ang makitinulong kada kayo iti dayta ang negosyo. Mabalin ka di matasaan. Amom ngamin, Lili. Saan nakaamalipatan ni Gino? Oh, Peter. Mangrugi ka man ako nakon. Katawan matdakas na Lily, pasensyakan ka ni Peter Amumat, sipod pa'y katkastan ti ugali na. Sutil. Nairwama kon. Swerte kayo talaga. Gapot aging ga ita. Tultulungan na kayo lata ni Don Herman.
Agasan, isuti ng paadal kada kayo. Ita, tulungan na kayo pa'y amang lukat iti restaurant? Un nga rod, Lili. Manmano ti kasta a tao. Nasaya at laon na iti Diyos. Dayta ti sungbat na dayta. Husto ka, Gino. Nasaya at laonay ti Diyos. Manangaasi kan nadungo. Danilo, kumusta mat itan ni Mila? Nakiasawa iti Amerikano. Kat adada ita ni di Amerika. Naimbag no nasaya at ti ugali ti nakiasawaan na. Kastamat ti kunana iti mawag. Imbag, tadapay oras na nga umawag. Nagbalbaliwan ni Mila. Agipaw-paw iti ti kwarta para kadag iti ubing. Takayat na nasaya at tutibiyag dag iti anak na. Nasaya at nukas na. Ason. Madi ka ditirik nam. Nukas nga umawag kanyak ni Mila. Awan ka di ti panaghimon kan ka. Awan, ngamin, adamot kan asawa na. Kan amok mat ano umawag kan ka, kat gapulaan kadagiti anak yo. Agyaman at taman nakaawat ka, Ason. Di na ngamin iperti kwarta kadagiti ubing. Tama nga nugastusan da iti awan kasaskan na. Iso asyaklatan ti pangitaltalkan na. Wan, nasaya at daytan. At dan pamilya ni Mila, kaya't naragsak da asa nga pamilya. Kaya't kastata mat, Ason, naragsak tayo asa nga pamilya. Wan Danilo, husto ka. No adaman pa nagbidot tayo ti kalabas, dayta kat nailintagan. Babaan iti panangisuro ta kadag iti anak ta, iti nasaya at akababalin. Nana si Mang, mangkita tayo latan iti manggarden iti gardenyo. Tanasken meten nga ginana kayo. Bakit kayon? Iso adi kay kumanagbambannog. Sino nga iti mga sikaso kadag iti garden ka o baraw? Mabalin mo't nga ipaabang tayo latan, Nana. Hala, si kalata ti makamaw Danilaw. Tada Gino kan Peter, saan da maasikaso ti garden? Gaputa mang bangon da iti negosyo da. Wan nga rod, Nana. Katsak, jak matamo ti trabaho iti garden. Iso apaabang tayo latan. Sige baraw. Doan jalatan ti amo manasayaat. Isaw ti marami. Wow! Nagpintasan da ito'y nga agbalin a restaurant? Building da ito ni Don Herman. Bak na nga talaga ni Don Herman. Wen Peter, talaga abak nang ni Don Herman. Kat awan anak da iti day di asawa na. Iso aday talatan tumultulong itag kasapulan ti aramidan na. Swerte kayo kan kuana. Kan ore siya, mairanod matan. Kat, kasano Lili? Sigurado ka makitinulong ka kada kami kini Peter? Iti da ito ang negosyo? Bueno, amang ano kayat mo mati agabroad? Bueno mang bangon iti kabukbukudam ang negosyo. No ita, kaya't ko ti makitinulong kada kayo. Kabalan tayo nga ta? Iso nga rod anagadal tayo. Tadito'y tayo nga ipakat. Wan, husto ka, Gino. O sige, agtitinulong tayo. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan te serye tayo itaalawas anapaulwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasano Lili? Sigurado ka makitinulong ka kada kami kini Peter? Iti da ito ang negosyo? Bueno, amangan mat no kayat mo ti agabroad. Bueno mang bangon iti kabukbukudam ang negosyo. No ita, kaya't ko ti makitinulong kada kayo. Kabalan tayo nga ta? Iso nga rod ang nagadal tayo. Tadito'y tayo nga ipakat. Wan, husto ka, Gino. O sige, agtitinulong tayo. Nalaing tayo matatalong agluto. Isu akabalan tayo. Mangrugi tayo, oray basit lang aputahe.
Husto ka, Peter. Kasta ti aramidan tayo. Nukas na anak ko, tumulong nga kada kayo nga agluto. May saak ako kyo. Ngem, kasanon ti trabaho yo, nanang? Sumardeng akon nga trabaho. Iti kasta, makatulong ak iti restaurant yo. Ngem, nanang? Kan tumulong dagiti upat akakapsat mo. Nukas nga awan sirot da iti pagadalan. Mapanday ti restaurant yo. Kat tumulong da. Agyaman ak no kasta, nanang. Naragsakak para kan ka, Gino anak ko. Nakasingsingpet ka. Nakaanos ka. Ket nagasat ti babae ang makatakunay-nay mo iti biyag. Gaputan na nakam ka. Nanang? Ket sapay ko ma, tagtultuloy ti swerte para kan ka, anak ko. Ket, kumusta kayo natalo? Nakasagana kayo na para iti restaurant abangunan niyo? Wen, senyor. Wan, senyor. Juan, senyor. Ala, at dagatad nga inlasin ko, tapno ada aramatan nyo. Kas pangrugyan nyo. Agyaman kami unay, senyor. Ket nasken nga agsirib kayo para itinegosyo yo. Sirib apagsayaatan. Asaan ket asirib ti kinakilo. Juan, senyor. Dakkel agatad ti impaay ko kada kayo apang rugyan nyo. Ket kalpasan ti may sa atawen, manrugi kayo nga agbayad. Wen, senyor. Saan nyo nga igulpi abayadan? Ano di ket ininutan nyo at tinagan. Iti kasta, adan tumat nakasagana ang maaramat. Iti kanito akasapulan nyo titulong ko. Wen, senyor. Kat agyaman kami una iti kinaimbagyo. Sapay ko ma, to matidog pa iti biyagyo. Tapno makapagsupapak kami kada kayo. Aywanan nyo ti salon at yo, senyor. Uwan, senyor. Tapno mauray yu pa'y, tibaligi mi iti biyag. Oh, nagbanglo day talot-luto, mga anak. Kari-kari. Wen, nanang. Insuro da ito niya apong simang. Da ito iti kanayon na nga isuro kada kami kini Peter. Tada ito kano ti eksperto na idi nga iluto. Kasta ka di. Sipod pa'y ubing kami kini Peter. Kanayon na kami nga isuro ni apong simang ngagluto. Gaputa kanayon kami mat idi ngagpaisuro. No kasta, panagluto at talaga ti pagisman yun. Wen, nanang. Sapay kumata tumulad kan kadagiti upat akakabsat mo, anak ko. Anya ko matituladan da kanyak, nanang. Siyempre, nagagat, nalaing, nasingpet kan naanos. Imalak matlakada kayo anaganak ko, nanang. Ipanakkel ka unay, Gino anak ko. Senyor, imayak taumay kayo ikan iti prutas. Atoy senyor. Agyaman ak unay, Danilo. Ngam saanin anas ken anaggastos ka. Saan ko aginatang dagita, senyor? Mula ni Nana Simang. Imburasan na kayo, tapno maramanan nyo. Agyaman ak no kasta. Agyaman kami unay kada kayo, senyor. Sana nga agsarday nga agyamyaman kada kayo. Apay kadi nga agyaman ka manan kanya, Danilo. Gapo iti kinaimbagyo kada Peter ken Gino. Awan anyaman na. Tadayta tinaitad nga akam ko dito'y lubong. Ti agbalin na naimbag iti pada aparswa. Saan minto amalipatan ti kinaimbagyo, Don Herman? Agyaman kami unay. Tita Asun, imado ti tao. Itala nga kastoy. Juan Lili, naimas ti lutoyo. Magustuhan dagiti tao. Iso asublanda. Juan, tita. Nalaing tayo ngamin nga agluto. Katsapay ko matagtultulo yan dahito. Awan papanan na no di kasta, Lili. Ay,
maudyanan na. Imadumot laangan ti customer. Umad-ado ti tao nga umay mangan. Kaya't naasawan, nasgan nga agnayon kayo iti servidora. Wan tita, gusto ti kunayo. Naskan nga agnayon tayo pa iti servidora. Kukla ang tinanayunan iti dua. Ngam korang ti servidora. Gino anak, agina na kabiit. Siya kun ti makamu ti talutlutwam. Nanang, Madlaw anabannog kan anak ko. Ituloy kun di talutlutwam. Agtugaw kabiit aginanakan. sana nanang. Nasken ti panaginana. Tapno nakakondisyon akanayon ti bagi. Sige nanang. Agtugawak nga rod biit. Tagi na na. Sige anak, aginana ka may. Tasya kun ti makaamu dito'y lutlutwan. Asino ti mabalin ko akasarita? May papanitian niya, madam. Ada maangay apasken iti balay ko. Kat kayat ko aday ti a restaurant ti ag-cater inton madanon ti pasken ko. Wen, madam. Matungpal. Asino ti mabalin ko akasarita? Ayan ti manager. Sige, madam. Mabit lang, Tainak ayaban. Kayat ko aday ti a restaurant ti makaam mo iti makan inton pasken ko. Sige matan. Da kami ti makam mo. Katat no nalawlawag ti panagsarita ta. Umay ka iti balay ko. Kayat ko nga ijay ti pagsaritaan ta. Madam, Saan adi ti restaurant mo ta na ariwawa? Ang mga nusan ta nga kinawatan. sige madam. Inton bigat, umay ka iti balay ko. Itit ko kan ka ti address ko. When, ma'am? Damo nga dagpakater ka da tayo Gino, Peter. Ngamin, naimas ti makan dito'y restaurant tayo. Inton bigat, mapantayo atalo ije balay ni Madam Sephora. Ay, si Fora gayam tinagan na. When, Sephora tinagan na. Kasta ti aday ti calling card na. Kat sa dino ka no ti balay na. Sa pulan tayo ti address nga inted na. Da tayo atanlo ti mapan? Wana, sana bale. Tadamot ni nanang agbati dito yung restaurant. Kan adamot ang dagiti cook tayo. Nalalaing damot nga gluto. Sige, intayo nga ruda talo. Kumusta mo ti trabahom, Danilo? Nasaya at mayat na nasimang. Dakit yan nakyo. Kumusta mo ti panagadal da? Nagagat da nga gadal nana. Awan parikot kadakwada. Da kayo kiniasaon. Kumusta kayo? Agkin kinawatan kayo kadimot lang. May papan kadagiti anak yaw. Wanhana, awan parikot iti dayta. Nasaya at no kasta, baro. Wan gayam nana. Ited ko kada kayo ti imbayad da iti renta ti gardenyo. Ala, idulin mo latan, baro. Ha? Sikan ti makaamu iti dayta banag. Bakit akon? Katitalag ko kada kayon ti panagbiag ko. Da kayon tulatan ti makaamu kanyak. No sa anak to na makabal. Rumbang lang nga da kami ti mangaywan kada kayo, nanay. Asino kumapay ti sabali? Da kami ti pamilyayo. Baro. Iso adi kayag danag nana. Aywanan da kayo. Saan ama ko na adak kalapas kan ti maangay nanang? Ngam ti kayat ni Madam Sephora, naskan apasig anaimas ti taraon. Tapno saan ama ibabain ka dagiti gagayim na. Nang runa kat pada na ababak ng kano dagiti sangaili na. Anya ka di apas ken ti maangay, anak. Kasangay ni Madam Sephora. Kastagayam. Wananang, kat aramidan mi ti kayat na. Tapno saan ama dismaya ka na kami. Amok akabaalan nyo dayta, anak ko. Wananang, ipakat mi ti kabaalan mi. Maragsakan na. Gaputaawan nagreklamo iti makan, Gino, Peter. Maragsakan akmat. Lili. Pagyamanan tayo tawan parikot.
Laimas ka no tiluto tayo. Pagyamanan tayo daytay. Makuna abanligi daytoy kada tayo. Ayos! Sapay kuma, tamaulit tumanan. Wan Ay, maragsakan ako unay. Nagaragsaga. Nagbaligi tayo. Agyaman na kada kayo, tasanak anapabainan kada giti gagayem ko. Naimas din sa ganayo amakan iti kasangay ko. Pagyamanan mi unay, madam. Kat itad ko tinagtutulagan tayo nga ibayad ko kada kayo. Cash. Pagyamanan mi unay, madam. Kat, ikan kayo pa iti bonus. Ha? Ni, pagyamanan mi unay, madam. Sige. Mabit laang tainak alaan ti kwarta. Maragsakan dagiti insuro tayo a servidora. Ije kasangay ni Madam Sephora, Gino. Ngamin, nanayunan ti sweldo da. Wen Peter, ket uray da tayo kadalili. At damot na yun titangdan tayo. Pagyamanan tayo unay, Gino. Ay, makabannog gayam ti trabaho tayo, Peter. Huwag nga rod. Makapanerbyos pa'y. Nagnerbyosak, idi kasangay ni Madam Sephora. Ngamin, amkak nga amangan no dida magustuhan ti linuto tayo amakan. Pagyamanan tayo tawan tinagbalin na parikot. Ay. Gino, malagip ko idi ubing tayo pa'y laeng. Agtultulag tayo amang lukat tayo kadalili iti restaurant. Kat ita, natungpalan. Wen Peter, mangipanaknek, ano adda kayat mo aragpatan? Awan imposible, no talagang aggaget ka. Wan, Gino. Ken, kasapulan matitulong ti sabali, para iti baligi. No awan ni Don Herman anang paadal kadata, nalabit, anarigatan ta, anang ragpat iti arapaap ta. Kastamo ta na pagyamanan ta ni Apong Siman. Tano saan nagapukan ko, ha? Saan ta anaragpat ti arapaap ta? Wan, Gino. Pudnuta ko nam. Kat awanan ti sapulak pa iti biyak. Umdas kanyak na iti atrabaho. Tinadaan tayo iti kabukbukodan na negosyo. Wan, Gino. Uray siyak. Umdas kanyak da ito yan. Agtitinulong tayo latan. Tapno ad-adda ama parang ay tayo. Lili, kayat ko arumwarta. Ada papananta. Sa dino? Kayat ko tagpalami isa kadwa ka. Duwata ka dilaang. Wen, dayta no manugot ka. Okay, umanugot Agyaman ak unay. Sikapay lang ti makaamo dito yung restaurant, Peter. Rumar kami biit kini Lili. Ha? Papanan nyo? Apay ada kayo laang adwa? Sana nanaskan nga umay ka. Amukon. Anya ti amumon. Sige, rumwar kayo latta adwa. Maawata kon, Gino. Anya ka di ti pampanunutan. Sapay kuma, tasong batan nakaadagos ni Lili. Ay, dayta tijak masungbatan. Ngem sapay la kumata sana ka mapaay. Sige, Gino. Panawon mo ten. Tapno ipagsam tiriknam ka ni Lili. Nagpintas matan dito adiso, Gino. Nagmayat ti angin. Makapabang ar idirik na. Agyaman ak ta magustuhan dito eh. Wen, magusto ka talaga dito Lili, inawis ka dito eh. Tadda kayat kong ibaga. Anya dayta. Sipod ubing tayo. Ag gusto akon ken ka. Ngem jak imbagbaga tiriknak. Gapot ajak kayat amadadaal ti panaglalangan tayo. Agamakak idi, nga amangan no gumura ka kanyak. Katliklikan na kaming kini Peter. Gino. Ngamita, adan kirat ko amang ibaga iti panagayat ko ken ka. Kat nakasaganak amang aklon, no bilang tapaayan na. Gino. Sapay ko matasan ka gumura kanyak. No paayan nak,
Maklon ko. Basta saan ka gumura kanyak. Saan ka akagura, Gino? Takinapod no na. Idiubing tayo pa'y laang. Adamat pa nagustukan ka. Kat, ay-ayatan ka mat, Gino. Lily? Ngam no ita, saan pa'y laang aday ta ti unaan ta? Wen, maawatan ka. Unaan ta ti restaurant. Masapol ang maparang ay tayo pa'y. Sakbay ti sabali abanag. Sige. Agyaman iti dayta na ibagam. Kat agyaman tay ayaten nakmet. Ay-ayatan ka mat, Gino. Kat ko naat, anagasa ta, gaputa na singpet ka abaro. Lily, Di kagdanag, si kalat ti ayatek, awanin sa balipay. Inayat ka, sipod ubing tayo. kasta akmat Lily. Inayat ka, sipod ubing tayo. Kat isaganaan ta ti para iti masakbayan ta. Gino, Makuna ka nagbaligyak iti biyag. Ngamnas kan lata ti panaggaget. Tap nagtultuloy ti baligi. husto ka, Gino. Kasapulan ti anos, panaggagat, kan panang ipatag iti trabaho, tap na agtultuloy ti baligi. Ay ayatan ka, Lily. Ay ayatan ka mat, Gino. Ay ayatan ka, unay. Ditan papagayam, dinaggibusan te serye tayo ita alawas ana paulwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Maligaya po dati sa opisyal na YouTube channel ng Albuca Radio Drama 2025. Makinigo pang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para maabisuhan sa mga bagong update. Di Masakbayan, isang makapangyarihang Ilocano radio drama na naglalahad ng tunay na kwento ng pag-asa, pagbawi at paninindigan sa gitna ng mga pagsubok. Sa bawat episode, tunghaya ng malalim na damdamin ng mga tauhan, ang kanilang mga laban sa buhay at ang muling pagbangon mula sa mga sugat ng nakaraan. Ipinagmamalaki ng Albuca Radio Drama 2025 ang nangungunang Ilocano Radio Channel na dalhin sa inyo ang mga kwentong sumasalamin sa ating kultura, pananampalataya at lakas ng loob bilang isang komunidad. Huwag palampasin ang bawat full episode ng Timasakbayan. Eksklusibo dito lamang sa Albuca, ang #1 Ilocano radio drama sa YouTube.